जोजलपा सोक्मी पास्मी जिगु तो चैनल नवीन साके पॉडकास्ट यूट्यूबे वना सब्सक्राइब यान दिसा सुबह जोजलपा सोक्मी पास्मी थौ चाहिँ जी म्युजिक सिटी हो यो होला ठौँ चाहिँ झिनाब सुरेश सङ्गामी दाइ दिए ठौँ चाहिँ झि भटी टेक्निकल फिल्ड बारे खलबले आगो जे सो थौ वेगेट लस्को स्यान्जना जोजलपा सुरेश दाइ जोजलपा भाइ जोजलपा जु तकले नापा झि सोक्मी पास्मी त दाइ छौ परिचय बिया दिसले जी सुरेशमान सङ्गामी हजुर जी चाहिँ ठो फिल्ड चाहिँ ठो टेक्निकल फिल्ड सिमिन पहिला चाहिँ जी म्युजिकको लागि सिको इन्ट्रेस्ट मि हाल्यो इन्ट्रेस्ट हजुर अब उबले चाहिँ गएर जी संजय सर भीम ठुला दाइ पनि एकदम जगजग उबले जियाचौँ टाइमै जिना छौ म्युजिक मि हाल्यो इच्छा रहर मगला अनि जुबले चाहिँ म्युजिक मि हालिरहेका चाहिँ सिलसिला चाहिँ जिना चाहिँ आएर सिधा स्टुडियोले पहिला वना हजुर अनि रेकर्डिङ यारहेका चाहिँ नसोया तर म ठाउँ न स्टुडियो डेकेमा ठाउँ न छु यारहेका चाहिँ मटी बोल हजुर तर छौ चाहिँ अल्लारे पन्डा होला छुदा मलाई उबले चाहिँ यङ टाइममै चाहिँ दाइ पनि सोया जिन छु यारहेका अझ वसिन बेटर यारहेका जी 2000 बम्बई हुनका हजुर बम्बईले हुन चाहिँ आज रेकर्डिङ यारहेका चाहिँ 500 जना बम्बईले रेकर्डिङ आउनु ठ्याक्क सोया अन्य स्टुडियोला अठाए खनि बा छिसा चाहिँ एक्सपर्टले टरो yana हुनु तर स्टुडियो छौ न्यू एक स्टुडियो छोले छ्या जिन मैले बा झि चाहिँ बरु नेपालै वे मखला नेपालै वे नेपालै चाहिँ रेकर्डिङ स्टुडियो खोले हरे मने उनका हजुर अब उले वो हिसाबमा चाहिँ जी नेपालै ल्यावे अनि रेकर्डिङ मयासिन ल्यावे अनि सोया होया त हजुर चाहिँ घन छुला मे हालेर राम मनु चाहिँ छगलन र माइन्ड डाइभर्ट जिया चाहिँ आज म स्टुडियो या आज खौ स्टुडियो लगे एल्बमला फटाफट लेखायो जी हजुर हामी पनि गरे न या माला ठौै स्टुडियो जिरहेका जे चाहिँ अन चाहिँ 2003 ले चाहिँ जी मल्टी स्टार स्टुडियो अस्ने चाहिँ ठौै स्टुडियो अस्ने चाहिँ जी ज्ञानरत्न तुलादर उल हाउस अन गयो छे चाहिँ जी चाहिँ अन स्टुडियो छौ खोलेन यो दक्ले नापा चाहिँ द यो नाले सगुन मासु होला हजुर अछि तो सुरेश सङ्गामी ला सुरेशमान सङ्गामी हजुर त्यो सङ्गामी ताले भटी उले खास दिन्ने मरु होला खास त्यो बारे भटी चाहिँ खाना खासयो बारे चाहिँ सुरु चाहिँ जिबी चाहिँ खास मूल चाहिँ खपे हजुर खपे जुल मलाई खपे चाहिँ खास जिमी चाहिँ मूलमी कस जुट मूलमी कस जो हजुर आ बा पनि चाहिँ बाजे पनि चाहिँ सांगा धाउ थासे सांगा चाहिँ वेक अप चाहिँ जायान दिउले उबले आ जुजु पाले तलगा जिन निनो गर्ने कसै कता यो नबले चाहिँ थन चाहिँ यो क्वे छिमसँग ज्या त बाला त ओ जुले आबले छिम त चाहिँ थनै संगा योको ज्यायाले संगामी रगा चाहिँ और भी भ्यू संगा ज्या पे जुनी संगामी जुलगा संगामी जुल हजुर हजुर तर वो संगामी चाहिँ छु चाहिँ मतलब पढ्यो हिसाबमा टाइटल हिसाबमा जु तर लिपा जुजु उयो काशी रूपमा बदलेर छु बापिन छन् संगामी ढलके तरौ जुजु बिउ उपाधि हिसाब जुल वो जुले चाहिँ वे गर्दैछ चरा मूलमी को योको दु तर संगामी ढिउ मरो हजुर तका चाहिँ संगामी चाहिँ बाजे पाले चाहिँ थर्यो रूपमा टेंगलगा हामीले संगामी हिस्ट्री स्वेमा चाहिँ मूलमी जुलगा मूलमी कस जुटका चाहिँ मेन चाहिँ मूलमी कस जुट मगला तर अब लिपा चाहिँ जिरान गुब्ले अप्ठ्यार चाहिँ संगामी ढिउ छु सामी ढिउ चाहिँ मानन्द त जुल संगामी ढाबले छुठो मगला आगुमै संगाईला मर्सेला तो इंडियन अग्रवाल दलन तयो तर आगे जी जीवो स्कुलले चाहिँ संगाई वो जी संगामी नाप जुबले स्कुलले न मगला संगाई नाप वो जीव नाप जुबले चाहिँ अले मिसन मारवाडीला चुनियो तर वास्तविक चाहिँ प्योर ने खपे जो पनि नेवाटर जो सुरेश दाइ एकदमै सो इन्ट्रेस्टिङ सो फ्याक्ट होला खलबल यहाँनिर जो दाइ ठो छ टेक्निकल फिल्ड छ लुवाउने मलाई दाइ चाहिँ ठो फिल्ड दाइ गेना स्टार्ट जुल ओके भटी चाहिँ खाना वाला याला छु तो चाहिँ टेक्निकल पार्ट गेजुला स मन्टे त परेजुल के लडेजी मा राथे हजुर अझै चाहिँ वास्तव चाहिँ जिमी चाहिँ इन्डो चोके जिम बुवाई पस हजुर पस प्लास्टिक पस चाहिँ मलाई बाना चाहिँ छौ चाहिँ एक्टर जुले ओ टाइममा चाहिँ सिल्लु फिल्म है ए हजुर वेकन चाहिँ आलुचारका चाहिँ उले चाहिँ ना सिल्लु छौ कलाकार वेकन भूमिका मिरा दिउ जुल मलाई मिडुले चाहिँ जिरा उबले जी चाहिँ लगभग 15-16 वर्षका हजुर अरे जी का उबले चाहिँ जिरा न छु प्रभाव जुल जिम्बाना थियो ना कमेर बा हजुर म तर जी गु किस्म ना कमे वो जिमा के जु गाउन जन छु 15-16 वर्षले वो किस्म चाहिँ अजिरा चाहिँ मिहाले तस्कर हजुर उबले छि पास में प्रकाश जुल मगला पीआरडी ग्रुप में पास में हुई जुल उबले चाहिँ छि
ठ्याक्क छौ गेटिङ थिएन जिउ टाइम जुल जुले जिरा चाहिँ मिहाले सिके र जुल अरे वो हिसाबमा चाहिँ जिउ बानी छोरा छोरा छ मे चुयो न बानी के जिउ मगला अब मे चुयो बानी जुल पसले चोचो मे चुयो जिनी बिल प्याड है मे लिउने चुयो अरे वो मे कलेक्सन यन्टे हो मगला अलुके चाहिँ द प्रभाव यहाँ एंगल प्रभाव यहाँ एंगल अरे मे हाली सिलसिला स्टुडियो बन्ने माला अले स्टुडियो बन्ने बोले जिरा स्टुडियो वहाँसा उबले एक सोबले थो जिए या फैला त्यो अले मने हुने छु एक त छ या फैला रि मतलब गेजो लाछ टाइम मरो रिकॉर्डिंग यार पसले चुनी माउजुल तर थरा जुइबले थ यो कोही टाइम द हैन हाउ टाइम हैन रिकॉर्डिंग या जिल त्यो वो चाहिँ मने जाउन चाहिँ गर्छु सुरु सुरु चाहिँ जे रिकॉर्डिंग चाहिँ थो संगीतीय रूपमा चाहिँ संगीत न त्यो जना आएको मलाई 17-18 वर्ष चाहिँ जी चाहिँ म्युजिक चाहिँ मन लेट हो लेचिना चाहिँ करबिन हाक्यो ठमा हाल्यो मलाई अलि रिकर्डिङ याहरुका चाहिँ सुरुले चाहिँ आरआरसी धाउ स्टुडियो भिन्सन थान पाचागा अलि वेको स्टुडियो वन्यु चिचको चाहिँ थे ख देगट हो अलि देगले अलि मे सपुनी पुरी रिकर्ड या त अलि ओके चाहिँ जिरा झन झन मोटिभेट याले जिरा चाहिँ छुला छ थे ठुके आ छु जिला आ द चाहिँ पसले चुनि मति म हुनको छ अन सालकल अथवा आ मेबिन सन गुलसाना दै छ पसले चुना हामी एना रिकर्डिङ घुले टाइम बिउ रहला जो सोच सुरा जे जा थोपिया छ तोर छ हजुर सुन न मन छ इन्डो चोके पस टोटीला तर जिरा चाहिँ वो पस इच्छा मरे हुनु छ वो खमले ओके ड्राइभर जुले लाइफ चाहिँ आ छु म जिना विचार छैन रहेछ अमक त पसला छुए जिमको पसले दे तर आत्मसन्तुष्टि मरो हामीले ध्याने स्टुडियो हुन्छ नि हजुर अले उबले चाहिँ चाहिँ सोचना आठो पस चाहिँ 1-2 वर्ष या उबले चाहिँ क्लोज जान्छ हजुर मलाई आठो पस चाहिँ क्लोज या चाहिँ स्टुडियो खोले त्यो चाहिँ मने चाहिँ उबले हजुर उबले चाहिँ जिरे नि हैन आरआरसी उना रिकर्डिङ हैन हैन लेबा हैन ठक मटियोला ठय स्टुडियो यार बम्बई न होना बम्बई न सोया से उबले ओहो खासे छुए लगानी आमा होला मखु त्यो वो कन्सेप्ट पोन हजुर ओया या जी चाहिँ 2003 ले लगभग 57 सालले चाहिँ जी स्टुडियो देखि सूर्यनगर स्टुडियो याहरुका चाहिँ स्टुडियोले वना हजुर अब वना स्टुडियो वना सामान सिमान मगेन थमेसा याना तर मुनि जिन्दगी सोचे आवश्यमै विपरीत जिछु मगला सोचे आवश्यमै हामीले विपरीत जिनी जेसँग सोचे छौ तर जीव नतिजा मिउ हजुर आउकै न जी फिडब्याक ल बालको बुझे मजुल हजुर चासा पसले याउको व्यवहार यन्चो टोडा अथवा संगीतले कमेना ने रिउला बोला असम्भव भेटे चुन मगला एजुली जी छुएन रासा कासा कारगा जी चाहिँ आ जिलाई होमे जिरु न स्टुडियो डेकेट हुन तर जिरो चाहिँ स्टुडियो डेका 5 वर्ष दक फेकलो छु जिन्दगी दुनी हजुर थयो फेकलो लास्ट डे फेकलो छु त आ उबले टाइममा रिकर्डिङ दियो एकदम चार्ज दियो जम्मा 1500 रिकर्डिङ यामा हो तर इक्विपमेन्ट चाहिँ चिज 14-15 लाख यो चाहिँ पहिला इन्भेस्ट यामा उबले 14-15 लाख दियो कम मखो 57 साले हजुर मगला तर याना तर उबले चाहिँ छि नक्की नि नेपाल डिजिटल प्लेटफर्म सुरु जुले जिला पहिला एनालॉग सिस्टम याना हजुर तर यहाँ साथ 6 महिना बाद एनालॉग सिस्टम पुग जालगे मजलगा वेट पहिला फ्रीज जुल हजुर ओके लगानीले जिरा अरे सुरुवाते इन्भेस्ट या साटको अटे चेन्ज होगा तुरन्त चेन्ज हो हजुर चेन्ज 2000 पाखेले चाहिँ बिस्तार सफ्टवेयर पाखे डिजिटल प्लेटफर्म सुरु ज्या होला रिकर्डिङ न कम्प्युटर या जमाना होला हजुर ओबलेला चिज हार्ड डिस्क से रिकर्डिङ या हो हजुर 2480 टका चाहिँ रोलान न्यूज होला मला हजुर आजके AW16 टका चाहिँ यामा खे हजुर वो रेकर्डर याना चाहिँ बल्ल बल्ल रेकर्डर सजै सेको होगा हजुर सेका चाहिँ 6 महिना भरला वो रेकर्डर ज्याम होला अपेक्षा डिजिटल प्लेटफर्म होला डिजिटल त या माला कम्प्युटर होला कम्प्युटर सिस्टम रिकर्डिङ या होला बोला हन डबल इन्भेस्ट जो हुनुका बट हामीले कम्प्लिटली लस जुल कि लस अपडेट यासन त लस हिसाब ल मक्त अपडेट हेर हन टेबल इन्भेस्ट हुन डबल जो हुन तर हार्मोन चाहिँ जीवन अच्छा रस भमे जी रुंगुसिनीला या माला तर गैर आशा चाहिँ दुर्भाग्य उबले चाहिँ नेपालले पोलिटिकल क्राइसिस न विस्तार होला हजुर पोलिटिकल क्राइसिस होला गीत संगीत या होला विस्तार हन डाउन जाउन छु हजुर स्टुडियोले डेकेट हुन चाहिँ मेरो आइसीमा वेल इक्विपमेन्ट चाहिँ स्टुडियो डेकेट हुन हजुर तर आमनु त विस्तार चाहिँ हन त्यो माओवादी क्राइसिस होले चाहिँ संगीत गीत संगीत उबलेलाई सिक्क चरम लास्टै खतम जी टाइम ला त मलाई वो टाइमले एकदमै अल छ्या वेसन यामा लगा या हुन 5 वर्ष बादले मेबिनसँग कम यो कोया कमेट जिरगा तुनी तर जी चाहिँ 5 वर्ष जी डुबे जुल छु
हजुर जी सिधा खलान बि दुबे जुल का मलाई पहिला छका चाहिँ नु टेक्नोलोजी होला हाना लिप अपडेट यहाँ गयो लिबा हाना चाहिँ क्राइसिस हो होला फैमुक्त हजुर अब म फुसाना ठाउँ आज याया ढुङ्गुसिन ढगा चाहिँ लगभग 5-6 वर्ष ठाउँ खल्टी चाहिँ बापु पु हजुर या बेला जिल्ला कमे आवश्य मेना कमेला जुई छैनिक नेवार त्यो मि निपसुबु रिकर्ड या छ 6-7 महिना बि ओली काट 6-7 महिनालाई छिटो कभर जुई मको हजुर सारे ठाको ओब्ले दाइरो चाहिँ मेन अट्र्याक्टिभ चाहिँ छुक्या दाइन ढाउ हिसाब मलाई ह्याउ जुसँग खाली ठोयजको लाइन हुन्छ भने दाइ मलाई मेन दाइ त खास छुयो घटुके नाना दाइ जाना दाइ हजुर पेशागत रूपमा चाहिँ स्टुडियो जुल ओकेना छु इन्कम जी अनि ओके इन्कम जुले ओके इन्कम जु लिसिला ठाउँ न नाला ठुके टेक्निकल पार्टेन वइ हामी हासना संगीतेन वइ फुका ओके समिक मिश्रण रूपमा चाहिँ सोयो तर गेजुल हासा उले नासिमेन जिरा चाहिँ मेन्टली चाहिँ छ हासा डाइ रिकभरिङ वनको छु हजुर जस्तै व्यापार या नजुल जिलाई इन्भेस्ट या नजुल नि अरे इन्भेस्ट जब मजुलको मन त मि हालिउला छु दिमागै सकल लागि मलाई वो हिसाब चाहिँ अहिले सोसमा पनि का रारा 5 वर्ष बिते जिरुगा लगभग चाहिँ नीले जुल गजी नीले जुल मतलब नीले जुल छ्याउले आद गरे जिउला अप्सनै मन त नि भाइ आछा राछा आम्यो नाभा पुलाउ बौइ जाया बे मनदेस चुवे हो वल्ला ढाइ हरेक ढाइ मला तै नि पेसाइडलाई कि लडेर ट्याके मलाई नि छोला इन्भेस्ट न गाकै या रंगल अले जिन चाहिँ एसा सयन मेबी सल गुलिस्याला स्टुडियो टोटा बिसुनी जी तर जिम म हुना छु ट्विटर जिन चाहिँ जिन्दगी जी आ ट्विटर थ्यू अप्सन छुले स्टुडियो अप्सन छु स्टुडियो अप्सन उले बिस्तार सफ्टवेयर प्याउला जस्तै रिकर्डिङ आमन्टेस चाहिँ छेचुना अरेन्जमेन्ट या हजुर जस्तै आज नाबला अठे मरुने ड्रम छ ठामा छ मनुसटेमा गिटार छ ठासा मनुसटेमा हजुर स्टुडियोलाई एकदम टाइम काइजुल तर जब सफ्टवेयर यो टाइम होले नि एज अ होल सफ्टवेयर चाहिँ ज्याइजुले चाहिँ रिकर्डिङ यो प्लस म्युजिक अरेन्जमेन्ट न सफ्टवेयर यजुले जि बिस्तार हान ओके दिमाग लगेन छु ठुकेला जि टिके जिमाल याजना छ तगार हेगा चाहिँ जि दिमाग लगेन चाहिँ का सफ्टवेयर ज्यायाहरुका जि बिस्तार सफ्टवेयर डाउनलोड या सुरु यानी सालु खंजुला थो लगभग 2004 प्याकेज जिला ओ 5 होलका उले चाहिँ बिस्तार सफ्टवेयर न्यून र के को लिछि सुरजु ख हजुर के को चाहिँ उसना के को चाहिँ भर्सन जो स्टेनबर्ग कंपनी वाला अन चाहिँ प्रोटोस था वाला मला सफ्टवेयर त बिस्तार हाबी ज्यावला तर वो यहाँ छ सफ्टवेयर त न कम्प्युटर न्याय माल साउन्ड कार्ड न्याय माल मला हानलाई मे इन्भेस्ट थपेजुल नि थपेसन जि याथेना सा कारगा चाहिँ जि उले चाहिँ अथवा एनालॉग त अथे तया हाना डिजिटल प्लेटफर्म में बेरगा जि डिजिटल वे जुल दाइके आटोमा धनी एनालॉग आला एनालॉग सिस्टम जिके दनी छे दनी मला छेन दनी आसाना जरा वो चीज मी मासमो कारण छोरा छ वो जु लाइफ चाहिँ छौ मेमोरी थिएन जि मला मन्डेसला भटाभट मिया छ या झालगा मजु दै तर मको गु बगटे वो न ज्यावै छु स्टुडियो ज्यामरो ओले रिकर्डिङ ए मजु जुसाना सपु मे यही मनु बेपटा जी वो तिवा कायरगा चोच वो बाटगला छु मटै तिवरको पुल्टन मगा स्टुडियो ज्या मन्डेसा वही सोई बाला रे ठया मजिलो ने रिकर्ड या माल जे हरेक मन्डेटा चाहिँ गुली न फ्री न या बिदन सोया तर फ्री यही साना ओके रिलिज ए मयै छु हजुर जस्तै फ्री रिकर्डिङ एनबी रासा रिकर्डिङ चाहिँ यही भिडियो पार्ट बोलेको चाहिँ बेपट्टा जुइगा सर जब तक भिडियो यही मग तब तकलाई वो स्टुडियो हाइलाइट न जुइ मग त व्यक्तिगत रूपमा उले बिस्तार हाना च्यानल मतलब युट्युब मर्सा उले छिसा चाहिँ तो टेलिभिजन इमेज च्यानल जुल कान्तिपुर जुल अहिले चाहिँ जब म बिकर हाइलाइट जुइ मको रिकर्डिङ जो याना न उले न प्रमोट न यामल प्रमोट मजुले न पाट अछ्या यासा न यामल रगा जी अहिले सफ्टवेयर छौ न्यू स्टुडियो वना चाहिँ ज्या सूर्यना का आई मीन एनालॉग सिस्टम डिजिटल गाना या ठगा चुनचोपी यो कोड ठगा तबले जी का डिजिटल ठेवेमा ठोकिसम उना छौ साउन्ड कार्ड न्यामा अनलसी तेना सेटअप जीएनबी त ठो सेटअप आयो बापत ठुली पारिसम जी काव्याना तले विस्तार जी जा अन चाहिँ सुरुवात स्टुडियो सिमे जी ओके पाके वना का ओके वनले फटाफट मन देसा नु टेक्नोलोजीले फुक्छ अपने यही हजुर मलाई आइबीएम मनु माल चाहिँ अहिले जो लगभग जी झन्नै 300 वटा चाहिँ साउन्ड कार्ड मिया हजुर
300 वटा चाहिँ अडियो इन्टरफेस त गा हजुर साउन्ड कार्ड मिया अन सफ्टवेयर त चाहिँ टेबियो अ जो जुन व्यापार सुजल लाग्छ ठुकै स्टुडियो मक त ठुकै जियाउनु सफ्टवेयर बाहेक टल्के सफ्टवेयर भयो जो अलि 6 महिनालाई स्टुडियो बन्दै अन्ते साजिरा लाना मलाई त हजुर उसले आज ओ फर्स्ट टाइम जोले जिरा पिक टाइम ओ फर्स्ट टाइम जोले एकदम जाना वाला स्टुडियो न उठक भरे जुला उसले हजुर भरे जुला मंडे सा चाहिँ नु नौलो चीज जुलेला हरेक चीजले मतलब सेन्यु चाहे जुइ नि उसले चाहिँ जिन चाहिँ फुक्सिले सेन्यु न याना ओके चाहिँ जिन चाहिँ प्रमोट न जो तर उसले न मगाटे छ स्टुडियो आनो धनी दायो स्टुडियोलाई जि 2072 तिर भइजालो भन्नुगा हजुर 73 साल जि प्याकअप हेन भ्याछु जि चाहिँ सोंगो स्टुडियो खोलेन लाई चाहिँ अस्ने चाहिँ जो फर्स्ट लगभग जि 10 वर्ष चुनान अस्ने हजुर भीमदाई ठ्याक्क छेन हनेगा जो उले भीमदाई छेन हने हजुर अले अन 10 वर्ष चुना अन चाहिँ ठुके चाहिँ 80 प्लाजाहरुका चाहिँ बाग बजारे हजुर अरे अन चाहिँ स्टुडियो चाहिँ त हैरान एना गेजुल छ हैन स्टुडियो चाहिँ खोलेन मजिलो लिप मन्टे चाहिँ हाइफाई अपो लग्जरी टाइप स्टुडियो बोलगा छु नाबला खर्च अपो जुल सरेयाट न यो कुट्यो माउटो मगला अझराइ अन अस्ने चले म जो कारण पार्किङ समस्या बोला छु हजुर हरेक मन्डे चाहिँ मर्सल छ जनवासाना 2-3 घण्टाले स्टुडियो टाइम बिटायामा अब वहाँ चाहिँ पार्किङ भन्थे अनि स्टुडियो चले मजुलो हजुर हाना वो द समस्या होइछन छु अब मन्डेसँग तिमी रेकर्ड त गर्छु रायो तर खोइ त कहीं राख्ने केही ठाउँ छैन अब वो अप्सन भयो जिल्ला ठाकुया बोला अझै स्टुडियो सरेका ढाडा जे झन् टेन्सन जेछौ जुन सफ्टवेयर कमाइन आउन वे सफ्टवेयर कमाइ खा हाना जे बाग बजाएर सरे जिया लगभग 25 लाख खर्च हैन जे स्टुडियो देगा होला देगा अन चाहिँ जिन छैन छ अथवा ऑडियो रिकॉर्डिंग जैसमे जे फिल्मी ज्यादा अप होला उबले जे फिल्मी ज्याना यानागा ए हजुर फिल्मी ज्या उबले चाहिँ मरुमा श्री कृष्ण हिरो दुने श्री कृष्ण श्रेष्ठ वेगन उद्घाटन यान दिउगा स्टुडियो 80 प्लाजा दुने अले वो स्टुडियो चाहिँ लगभग 2 वर्ष चलानले 2 वर्ष चलानले अन्न गेजोला छ आ मन्डे ठा मजा होला छु तो स्टुडियो कि त ठौए छे डेको छ बाला अथवा कर्मी छे चाहिँ डेको ठपाएर संरचना डेकेमा आ दनौ ढालके चाहिँ टोटली लस का हजुर मगला अछरा स्टुडियो 9-10 लाख रुपैयाँमा स्टुडियो अब 9-10 लाख 2 वर्ष भिडेला दनौ ढालके बोला टोटा उनी बाइक छुए खम्मन त सिंके माला अब सिंकी सिमेन अझ टोटा उनी न कल्याण जिके दुनी वे जुली न हजुर अब केन अन लस जुल अन चाहिँ आयो 25 लाख खर्च न चाहिँ ठुके चाहिँ बाग बजारे 2 वर्ष चलाएन बोले अन्न लोकेसन मिले मतलब रगा मन त टमाटम फिल्मी जाई भी अनाम नगरे सरे जुल अथवा एरिया अनाम नगरे सरे जुल अजिन अनाम नगरले वे माला कम्पिटिसन वे त अच्छा अब वे रगा चाहिँ अले अनाम नगरे स्टुडियो ल सरे आटु न हाना जी 80 प्ला चुरे अनाम नगरे प्रभु बैंक नि हने ठ्याक्क स्टुडियो देगा अच्छा अन देगा गेल नुबले ला तुरन्त सरे यहाँ उनीले व्यापार ल तुरन्त कभर जुइ मखो ठाको लगभग चाहिँ अन चाहिँ जिरा चाहिँ 42 लाख खर्च जुल गयो सारा छ आज अलमोस्ट क्यामेरा सब पुक भाडा न बियो स्टुडियो सिमेन जी चाहिँ मेउ फोकस चाहिँ पोस्ट प्रोडक्सन लगा चाहिँ तपाईँ दुनी एडिटिङ सेट जुल पोस्ट प्रोडक्सन जी खोलेन आ खोलेन छ सुरु न वही मखो मगला सुरु मोबलेलाई एकदमै च्यालेन्जिङ तर लिपा चाहिँ वो एसाना चाहिँ च्यालेन्ज जुसाना कारगा चाहिँ जी क्यामेरा लिसिन गया फुकट या उले लिपा चाहिँ स्टुडियो सिमेन ओके चाहिँ हायर सिस्टम ज्याउनु छु हजुर लाइफ वन छौ स्ट्रगल ट्रेड जुल नभए स्टुडियो त अलिपा क्यामेरा न वे माला हजुर क्यामेरा मटे गर्न न स्टुडियो चले मजु जुल सारा सा म्युजिक या सारा मन फिजोले उनी जुल मलाई फिजोले उनी जुल आथमे छ न मेउला न थपे आमल नि हजुर स्टुडियो बाइक हाना न एडिटिङ पोस्ट प्रोडक्सन ढगला टाइम माला अबले हाना जी पोस्ट प्रोडक्सन तका हाना पोस्ट प्रोडक्सन तयाको अबले हजुर अबले तया चाहिँ अले पोस्ट प्रोडक्सन न जाएन लगभग चाहिँ झने 60 वटा फिल्म न छ यहाँ नेपाली फिल्म त नेपाली भोजपुरी मखला डकुमेन्ट्री फुक गाछ अब स्टुडियो हरेले पसरेला खने यहाँ न यामा अवस्था होला मखलाले जुल वो किस्म न याना तर जब भुइँचालो होला नि तर हाना भुइँचालो वे रंगाली बा हाना क्राइसिस ल सुरु जुल त एसाना चाहिँ आले लिबा चाहिँ 73 साल भयो चाहिँ आज चाहिँ स्टुडियो लाइन चाहिँ जी या मक्त टका चाहिँ जी स्टुडियो चाहिँ बन्न याना हजुर कारण सुरला छ जी अब स्टुडियो 73 साले जी तस्मा बिरामी जुल
तस्कन बिरामी जुबले चाहिँ जो बिरामी जुबले लिपा जिटा चाहिँ रेस्ट नेमा अवस्था भयो भने अलि चाहिँ जी स्टुडियो या मक्टर चाहिँ स्टुडियो चाहिँ प्याक बेना चाहिँ छे तै बिया छे मतलब छे चाहिँ जी सारे हैन हजुर छे सारे हैन चुनाला मजिलो नि ज्यालाई छौले या मला तर ऐसा न अब लिपा चाहिँ हैन जी हैन सफ्टवेयर चाहिँ रिटर्न ज्या हजुर आज चाहिँ सफ्टवेयर रिटर्न ज्या लिपा तो अडियो इन्टरफेस जुल आज स्टुडियो डेक्यु जुल स्टुडियो न डेक्यु आज जुजुको मक्टके चिन चाहिँ नेपाल अधिराज्य भएर लगभग 25-30 वटा स्टुडियो डेकिनु कमर्सियली आज स्टुडियो डेक्यु चाहिँ फ्रीलान्सर हिसाबमा चाहिँ आज आयो सूर्यहरुका चाहिँ आफ्टर कोभिड हजुर कोभिड लिबा चाहिँ स्टुडियो आमनेसँग कोभिड जिंगाला खत्तमै जिजुल बा तेजुल तर द कोभिड छौ चीज चाहिँ फाइदा नै या त मतलब मन्डे र सुसान जिरा जु किसिममा आर्थिक रूपमा जेदा जिरा फाइदा या त हजुर गो किसिममा राछ ओब्ले हाना टिकटक यो चाहिँ हुइम चले जुल छु आफुको छे चुनियो जुल हजुर हजुर छे चुनि भले टिकटक देखियो अनेकौं जुल नि यो टिकटक सोयु जुल अब वो जुबले चाहिँ टिकटक चाहिँ जी चाहिँ टिकटक न जिम्मी हाल्यो सूर्यना हजुर परिपरि ठ्याक्कै मी हाल्यो अलि जिरा चाहिँ उके चाहिँ इन्ट्रेस्ट भरे गोले जी टिकटक यो न अडियो इन्टरफेस फोकस न्याउ मिउ न उके न ज्या हुन हजुर व्यापार र छौ लाइनला स्वयं माला नि अब टिकटक खन चाहिँ अले ठन मी हाल्यो रुगा चाहिँ उके न वन अले छम छौ वो टिकटक यो कार्ड मी मेसा छमेसा चाहिँ स्क्वायर रक हाउ कंपनी चाहिँ जिरा रिप्रेजेन्ट यार हजुर याना इना चाहिँ का जो कार्ड न मे भ्यू छ लिउने ब्याकग्राउन्ड उयो न होटै भ्यू तर हाना टिकटक जी उके फोकस जो भनेको छु स्क्वायर रक हाउ कंपनी हो ऐसा ना टिकटक न छौ मुंडे सा टिकटक थे बामला थे तर टिकटक के बालाउ चीज न कहे खयो को लुनी मगला चीज अब के न जी छौ पब्लिसिटी छौ व्यापारी माध्यम न देगा जी हजुर छौ ठक मी हाल्यो न भयो जी उली मिसी वर्ष थौ स्टुडियो ज्यान 20 वर्ष तक जी छपु निफु मे रेकर्ड यान 20 वर्ष सम्म निफु छौ नेवा मे रेकर्डिङ यान छपु नेपाली मे रेकर्डिङ हामीले या एल्बम या रा गुब्ले जी मो अरे तर जब कोभिड जुल नि आफ्नो कोभिड जुल पुक्छा ज्याजी मरो छेमी हाल्यो यान होला पुक्छा मी हालो नि जिन छा मेमा हाले हजुर सगा जिन छपुनी ठगे अबुली मिसिन सामान छ स्टक दनी वे युज यार गा जिम्मे छपुनी भाला तर उकै रिस्पोन्स बाला होला मन्डे सँग चाहिँ तारिफ हेटकिला हाल्यो झन् प्रशान्त दे मलाई अब वो हिसाबमा चाहिँ अरे वो न मेमी हाल्यो यान तर जिरा चाहिँ मगज छोरा चाहिँ अझै भन्छ व्यापारी हिसाब जो लिन दिमागै न्याप्ले वे हुन्छ भन्छ ठुकेन फाइदा कामलिका यो मटी फाइदा दियो किसिममा राजा फाइदा कामले मेरो किसिममा के ठुकेन कमर्सियल रूप यो सामग्री अले मन्डेसन टिकटक ला देखल तर अडियो इन्टरफेस मरेको मी हाल्जुनले बाला हिसी मरो हजुर मरोले चाहिँ वेक अप इन जुले लाइभ वे अझै सल्लाह बिया कठो चाहिँ फलाना साउन्ड कार्ड कइरिस तेवा दुसा नि हैन बजेट दुसा बजेट मर्स कामटे बजेट गो किसिम वो किसिम चाहिँ जे सेटअप या अन टिकटक गर्न सेटअप यान बिया हजुर तर स्टुडियो डेगुलर डाटा उले त स्टुडियो डेगुलर मन्डेस 8 दुबिनसँग डेक्यु टाइम जुल नभए चाहिँ मन्डेस सोको स्टुडियो डेक्यु 8 नै मोडेना डेक्यु जुल छु सारा स्टुडियो न ठाउँको न व्यापक एको डटा कम्पिटिसन हुन नि स्टुडियो नभए नभए का लाख काठमाडौँ पेंगु स्टुडियो डेग्या पेंगु स्टुडियो हामीले प्याक दिएगा आठौँ ने अनामनगर एरिया जको 80 वटा डेरुङ ल 80 वटा डेरुङ ल मला एजुलिना मन्डेस 8 हिम्मत दुबिसँग खोले जिङ ल कम्पिटिसन वे मला नि हरेक मन्डेस 6 रेकर्डिङ या जिङ ल छु स्टुडियो वे मार्यो न मरेन ल तर स्टुडियो वहाँ छ भाला तर वेल साउन्ड प्रूफ दai मखला आटको गुली दाइन खला बला जुल मला दाइयो छौ एक्सपीरियन्स दाइन ताइदेला एकदम स्ट्रगल जो खनी मला ओके चाहिँ मेना जिसोक मे पास पिन्दा दाइयो एक्सपीरियन्स सेरामा छ छुया छ बाले जिउ एक्सपीरियन्स ला छोरा छ सुन या खस हजुर पहिला बुझे जिया तो फील्ड बुझे जिया पछि चाहिँ नलेज कया हो सब बालेगा डाइरेक्ट इन्भेस्ट आवश्य पहिला इन्भेस्ट हैन जिरा पहिला सुरु नै आयो कोयल लबने अट्टै साटा कने मारा मा जु थो जीएम हो तर वो जुसाना गएर आशा चाहिँ स्ट्रगल यो को इन्भेस्ट हैन जको कमेजी मुखो हजुर तर ठौ गछि अनुसार चाहिँ ठौ मेबिन वाकल ढाउन यो कोही इन्भेस्ट या मुखो तर वो इन्भेस्ट चाहिँ कम याना चाहिँ सुरुवात याद छ यदि चले जले बडे आशा जिल मखला त्यसो थिएन क्या जुला जस्तै दाइन गुलिन खला बला जुल आठो जुन जो फिल्ड हो नि स्टुडियो अथवा म्युजिक फिल्ड है मला यदि ठुके सुना इन्भेस्ट या खस थoi प्यासन दु अथवा लङ लास्टिङ पनि वे खस चाहिँ ठीक जो मसे तेवा गुली मान्छे वे हिसाबमा तेवा क्याउट हासे म वो रिटर्न वो गु हाल्न जिमको जिमको सारा छ जे सत्य खलन बियो मला अछि त बाला वाहरुगा मन डेटा चाहिँ
ढाउ खमको वा वे त पछ बिचारिया हजुर पछ नलेज का ठन पछ पोक्ट जुइमाल थोय लाइने अब म्युजिक सम्बन्धी ज्ञान दे माल थंकुनेला एरेन्जर त स्टुडियो में एरेन्जर त्यसमा कमाइ जुल हजुर स्टुडियो बिचारा 20-25 लाख इन्भेस्ट या जुनी तर इन्कम दे उइले छपु मेयो हड्डी बिसा 10,000 दाम बि रेकर्डिङ चार्ज तर एरेन्जर 20,000 काई जमाना जिंगलो होला तर वो जी सर थय एरेन्जर जिफुसा भाला वो चीज न बचे जुल स्टुडियो चाहिँ बचे जुइका नि गेजी रासा स्टुडियो ज्ञान मरेको चाहिँ वया चाहिँ रेकर्डिङ जको या मगला हम धाल लाग्छ स्टुडियो चलाइ टिम वर्क छ सो भाइ जस्तै एरेन्जर न उले बाला माल रेकर्डिस्ट न उले बाला माल मगला इन्भेस्ट न बाला माल इन्भेस्ट न टिकट एभरेज रुपले जुला छ आउटपुट बालाको अल जुला छ चले मजी मगो नि चले जी स्टुडियो चलेना न मारा मार कमाया पिन हरु मगला दाना ढाउ चाहिँ मेन इन्भेस्ट चाहिँ थकि सिप दे माल सिप जी रे जिगे छौ ज्ञान उले छु मन राछ जिलाई इन्भेस्ट या शिल नि उके नलेज मन छ उबले ख ख वो कारण जी उबले नलेज दे जी वो सा ठौ वो इन्भेस्ट या मालिउ मको जरुरत जी मको सिनेमा जरुरत जी मको एजुअली न ठौले जा सेनिउ न यो कोइ माध्यम दो मगला हजुर युट्युब ओन्ली सिका फोकस मे या जो नि प्लेटफर्म यो को होला लास्ट द नाज आंगन सुरेश दाइ बायु पटी छ खला वाला या मासु होला वेको छु सिलु फिल्म राइदियो बा चाहिँ सिलु फिल्म सुबेको सुबना गोविन्दमान संगामी हजुर उले चाहिँ छि प्रेम बानिया बाय पास प्रेम बानिया चाहिँ वेको अहिले प्रदीप रिमाल चाहिँ डाइरेक्टर सिलु फिल्म हजुर हजुर वेको चाहिँ छौ पासमिगा छौ ग्यादरिङ हामीले ज्याजुनी इन चोके पसछु मगला प्रेम बानिया चाहिँ छिना पाउँछ वेकै पसगा अहिले सिलु फिल्म देखियो नेवा फिल्म देखियो उले एकदम हिम चले जुल हजुर चले जुले आ बान नाब चाहिँ ख्याल रहनी नाब दबु प्याख ख्याल दबु प्याखले वेका मिठा दियो जुले वेका न चाहिँ पासमिन जुले ऐसा थोर रोले चाहिँ नबिनाई अबु ए छि हिरोनिया अबु जी चाहिँ उले चाहिँ वेका चाहिँ सेलेगेना चाहिँ वेका न मिठा दिउगा सिलु फिल्ममा चाहिँ अहिले चिमरन कृष्ण दाइना चाहिँ वेका चाहिँ उले खाएन चाहिँ आलु ठ्याम बुटी आलु चर्का थाला तर वेको नासी में बेनाम दैनी वो नाम चाहिँ चले जे व्यापक चाहिँ आल्चा रगा चाहिँ लिबान्त ग वे अले उबले छुजला छ बौ गु प्याखा सोनि सिलु 2046 साल आना दलमन 46 सालले चाहिँ जिमसा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ नाटक केनोगस दाम्पत्यको भाग्यमा श्री सम्पत्ति रगा चाहिँ 46 सालले जी 17 वर्ष टाइममा चाहिँ जिमसय ठय देका नाटक देका उले नाटक मञ्चन या सिको हिम टाइम का तर अब गयो ब्याड लक छ आन्दोलन यो इन लास्ट टाइम में इन्द्र जात्रा लाटेको छु 46 साल इन्द्र जात्रा बोले आन्दोलन सुरु जुलो नि तर उले लाभले चाहिँ बोयो वसो नाटक देका चाहिँ जब प्रदर्शन याले उलेलाई एकेडेमी प्रज्ञा प्रतिष्ठान छन्यु दिन कायो मगला ओना नाटक न देगा सोएगा थन भिजा दिया कि जिनम 50 कलाकार जो है मेरा तर जिउ चाहिँ थेको सोए कलाकार चाहिँ जी चाहिँ आफै जी मर ओनले चाहिँ नमस्कार है नौतुल अले आ जी ठो बाइक मेनो चोया दैन जी मेनो चोया उले चाहिँ जी मेनो चोया मे कंपोज न याना कंपोज ले ते हो हजुर ले लिन ते याना उले चाहिँ पासा चाहिँ सुरेश प्रधान लगा हजुर वे गर्न मेमी हाक्यो उठो अले जिन ठन छ पनि मे हाला तर मे हाल्यो चाहिँ उले चाहिँ गेरा छ टाइम मरुले उले रेकर्डिङ आउने माला पसले पस सोए माउजल हजुर पसले चुनी माउजले जे उले चाहिँ उले चाहिँ उले टाइम बी मफ्टगा मेन जो त चाहिँ गुगल न सोक्ने पास पिन हो वेकअप इन त सो फाइनल मेसेज बिमा छ छुब्याडी म वेकअप इन छोरा चाहिँ झासा मखला म्युजिक है तर पछ बुझे जे झासा तर मरु त जी हाने जिउ खन्जेना चिपिन्छ ओहो व्यापकै ठोला लगाए मजी दिउ मखु उले संघर्ष टाइम तर थंकुने आ संघर्ष उले या मान जिम्यु टाइम म आपछि पाछ आज थंकुने चाहिँ प्लेटफर्म यो को दु आ म्युजिकले नाबला म्युजिक वनकी छिने वाटे छ छोये म एक प्रकार मखला सुजा स्कोपे मरु जुल आठौँले म्युजिक या दु छु हजुर म्युजिक या फुसागा नि हैन पछि प्यासन डे मा मगला पछि चाहिँ स्ट्रगल ल्याउलिन या मा हैन 8 डे मा पछि स्ट्रगल या
ठोकुने नापै सिमेला 10 गुना दो छगो छगो क्विक रिटर्न चाहिँ सोचे मोजिल मलाई थैके प्यासन दया चाहिँ बच्चा चाहिँ प्यासन कया पालको मे हाला चाहिँ यासला छपु मे हिजुल लासल हान व्यापकै दो प्रोग्राम दो ठौने देश विदेश चाइलु दो नापला देश विदेश चाइलु दो तस्को ठाको सेलिब्रिटी जको उनी टाइम दिल ठौने एमको मला ठौनेला गायक ठासे दो ठासे प्याउनी दो विदेश न नेवाटे जस्तै पुजो दो ठा गनगन नेवाटे दो अननुना चाहिँ अपर्च्युनिटी यो को दु तर मैं अपर्च्युनिटी देख फेमा ला नापै इसमें यो को दु तर ऐसा न पेशागत चाहिँ उनी चाहिँ भन्छ चाहिँ ठाको मखला तर चाहिँ आर चाहिँ कोशिश चाहिँ या माने ठौ याना कनेन्टु जी पपुलर जी कनेन्टु हिजी रिउ प्रकार हुनी मखो स्ट्रगल या उनी तर ठौ साइड छौ जब न चाहिँ जुन माग जुका त चाहिँ छुट्टै दुईसा पहिला ठौने दाइला टिकटक न एकदमै मे हालामी जुला मला जे सोकमे पास पिन्नु लागि छपुमे हजुर जी चाहिँ उले छपुमे चाहिँ जी रेकर्डिङ यानो ख हजुर तर बिना म्युजिक न गजु या गजु मलाई हजुर छपु चाहिँ जी हाला के नि ओ हाकुमेजु गुली जग्गा मुसु मुसु ओ हाकुमेजु गुली जग्गा हिसी दुगु लिफछका सोयाबिउन लिफछका सोयाबिउ ओ हाकुमेजु सायद ठोमे याकन रिलिज न जुइजी होला ट्र्याक जुया आज भिडियो देगा चाहिँ थो चाहिँ लगभग 15 वर्ष न्यो जे ठय ले तयो जुल ठय चोय जुल ठय अरेन्जमेन्ट नेनो जुल रेकर्डिङ न ठय यानो जुल 15 वर्ष न्यो जे रेकर्डिङ त्यो तर ठोमै मैले कान नि टाइम मरुले पासपिन सन गुलिसा बोबी मगला अब मे चाहिँ भर्सक चाहिँ याकन चाहिँ रिलिज या छौ छको भिडियो देगा हजुर सोय गेजी छिकबिनसँग गुल्दका जो थ्यांक यू यो टाइम लाग्न यो के सुबाड हो होला दाइयो उत्तरोत्तर प्रगति न जिमसा कामना हुन्छ नि यो स्ट्रगल ल्याउ खनि मला आछि गुलिन सोकमी पास पिन्दु उबेको पिछन ठौँ यो खला बला सोया उबेको पिन एकदम आन्टीले जुइ जुइमा मला ठौँ लागि चाहिँ फ्यामिली थ्यांक यू नमस्ते छि नवीन भाइ देन थन छि जाया चाहिँ छौ चाहिँ जिउ मने ख या जिउ दुखै ख मगला फुको छि पास भाइ फुको मित्र रे त हजुर छौ सन्देश रूपन उनी छौ चाहिँ मतलब जिउ लाइफ हिसाबन भन्ने सुए खनि जुल मगला हजुर ओकेलाई छिरा एकै धन्यवाद थो जिउ चाहिँ पासा चाहिँ प्रकाश श्रेष्ठ जिउ चाहिँ थो नु स्टुडियो म्युजिक सिटी हजुर आठन चाहिँ जी सल्लाह अनुसार देखो जुल मगला आवेकन आठन तस्का बाला रेकर्डिङ सिस्टम तैटौ दु मगला डिजिटल प्लेटफर्म में थन चाहिँ भुल्न चाहे जो यहाँ नेवा त अनेक म्युजिक क्षेत्र चाहिँ सुलभ मतलब डङ्क बालक रेकर्डिङ या माछा चाहिँ थन म्युजिक सिटी झासा जिउगा वेकअप चिप पासा प्रकाश जजलप्पा दाइ जजलप्पा जिउ दाइ चाहिँ सोकमी पासपिन त दाइ सो परिचय बिहे त्यसले जिउना प्रकाश श्रेष्ठ मगला हजुर जिउ चाहिँ थो स्टुडियो म्युजिक सिटी हजुर खोलेनाउ 2 साल जुल हजुर नुख म्युजिक इन्ट्रेस्ट छु बजा एक्सपिरियन्स छु जिया खोलेनाउ का हजुर अहिले थन चाहिँ मोस्टली नु पिन त बचा स्पेशली अफर दुगा जुदा तो फाइनल मैसेज दाइयो तर्फ मला जिसोकमी पासपिन त जितो म्युजिक सिटी बारे टाइममा चाहिँ छुटाइदिए जिउ न्या बाउली माला मुजु खेमा का जो म प्रकाश श्रेष्ठ यो स्टुडियोको ओनर हाम्रो चाहिँ स्टुडियो म्युजिक सिटी यो अनामनगरमा छ हाम्रो अनि हामी चाहिँ यो म्युजिक कम्पोज एरेन्ज मिक्स मास्टर गरेर रेकर्डिङ गरेर दिन्छौँ हामी अब अनि सबै किसिमको काम हुन्छ म्युजिक सम्बन्धी सबै किसिमको काम हुन्छ प्लस हामी भिडियो पनि गर्छौँ मेरो म्युजिक एरेन्ज र कम्पोज चाहिँ मेरो साथी पार्टनर चाहिँ राजीव शाह हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदम धेरै वर्षदेखि यो फिल्डमा लाग्नु कमसेकम 30-35 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो यो म्युजिक एरेन्ज कम्पोज गर्ने उहाँ चाहिँ एरेन्ज गर्नुहुन्छ कम्पोज गर्नुहुन्छ अनि मिक्स मास्टर पनि उहाँले मोस्टली गर्नुहुन्छ र हजुर सबलाई स्वागत छ यहाँ अनि यहाँ आउँदाखेरि अब स्पेसल्ली अलिकति फिनान्सियल्ली अलि वी कमजोर त्यस्तो प्रब्लम हुनेहरूलाई चाहिँ हामी विशेष सहुलियत छ हामी विशेष डिस्काउन्ट दिएर राम्रो म्युजिक बनाएर दिन्छौँ सुबाय जोजलप्पा सोक्मी पासमी जिगो तो चैनल नवीन साके पॉडकास्ट यूट्यूबे वना सब्सक्राइब यान दिसा सुबह